دم باش تماشاوانین هیجا برنامه خارنا مالی ملی پیش بری وانا خارنا ما ایرو کراره هندك کس جیرا دبیجین کرار هندك کس جیرا دبین گرمیا شعیره هندك کس جیرا دبین برغور هر هندك ناوکی دیدکن اجبو چیکرنا بالغوری جیرا گوش دبی بخو يعني گوشته باز جي چه دبي گوشته فروجا جي چه دبي ما امه ايرو اي فروجا بي چه بكن اجبو چه کرنا ويجي امه نها دست بي بكن گوشت هنكي راقلينن امه گوشت بكلينن حتى گوشت بكلي امه داويه دا بالغوري چه بكن اجبر چیکرنا کراری دوی به آوا گوشت به چیکرن آوا کو ام پی گوشت بکلینن ام پی برغور چی بکن نه همی دست بی بکن فروجی هنکی بقلینن اجبو کو ام فروجی بقلینن بقاسی دکاس زیت جرا دوی امی زیتی نها والاکن امی زیتی داینن سر آگر و هنکی گرم ببی و امی گوشت دیکن بخو گوشت امی یعنی هن دیکن اجبر بروشا ما حبکی کی چوچکه گش به هفدرانا کافی امی هنکی بقلینن و الجارك دن لإيدن بيجر انا هاوي آگره و هنکی بلند به حتی زیت گرم ببی و امی دست بکن گوشت دیکن مناقات كارن گوشت ببن خوايا حبيتي في ام لبندي ما نحط زيت جرم ببو ام هذا كارن گوشت تيكن ما بيتبو هنكي بروشا ما بتشوشك امي هندك تيكن وراقلين بخو جارك ما خستي دا اميل بنده بنها ما حبكك يعني وري قلاندن امي درخينن وجارك دن امي دكارن بقرينن بروشه وآبي تيكن بركة ما شبانين هيجا اشخو ام دبنده بن حطاني هندك فاروج ما قلتبو امي راقالينن انا ها شغلي 5 دقائق لسر آگر ما ام دكارن به درخينن و ايدن تيكن يعني بخو لو نكي وازر ام دخازن بدني تاني جبوكو قابي تيدا نمينه ما يعني امي صور بكن گوشت آنها ما به پشتک به بهارات به خوی به پشتکی امی بقلینن دمی ما دست بکر امی بکلینن ام دکارن بهارات تکن و ایکو بهنه اجبو بهنه گوشت در نکوه اشخوب تدی بیوازه غاره قرفیه
وليت ما شبانه نهجا شخوا نها گوشت را قلاند امی نها وان جاردن تخندا و امی دست پی بکن آوه تکن جبو ام گوشت بکلین. امینها آوه تکن امینها لبنده بن حتا گوشت بکله و امی دست پی بکن. جبو گوشت امی خوی تکن و قرفیه و ورق غاره و بیوازه بس پشتی که ما کفاوه گرد و گوشت کلیا امی یعنی با تشتنا تکن جبو بینا زنخی در نکفی. بله تماشاوانین هیجا و گوشت نها دست بکر و بکله امی نها کفاوه بگرن. نهنی که آگری و کم کن. جبركو ما گوشت را قلانده بو گل کی کفا خود در نخست وقتی تو گوشت خینا و آوه دا بهتر کفه در دخینه نها ما کف گرت ما خلاص کر امی دست بی بکن جبو کو گوشت بهنا زنقه بین کفه و بهنا و خوش بکی بیواز و قرفه و ورق غاره هر یک همه دو سه حبا امی تیکنه امی نها بیوازی تیکن قرفه هما ده حبكة جبو بهناوي خوش بكي و افجي غارة او جيب قاسي ده بلعمتك من هاجي دافيوي بقرن حتى هندك بكالي داوية دا امي خاي باويجن شغلي 20 دقيقة 25 دقيقة امي البندبن حتى قشت بكالي بله تماشاوانین هیجا شغله 20 دقیقه 25 دقیقه ام لبنده بون گوشت کلیا و نها گوشت جاهزه امن نها آگریوی ومرینن و امی دست بی بکن گراره چی بکن بله تماشاوانین هیجا اشخو ما گوشت والا کر و به آوا گوشت امی گراره چی بکن یعنی بالغوری جبو بالغوري بقاسي دي طاسكة بالغربو ما حاضر كربو وبقاسي سي طاسك آف ما خستي آفا گوشتا بلي تما شوانين هيجا امينها آفي داينن سر آگر البنده بن حتى آف بكالي و امي بالغور تيكن اجبو بالغوري يعني تشتك جيرا نافيت تاني بيبري رش بتشككي امي جيرا تيكن وحتى خايجي امي تام بكن داويه داش بر ما خاي خستبو ناف گوشتا آواوي بخويه امي نهاله بنده بن شغلي 5 دقائق وبلا آف بكلي وامي بالغوري تيكن حتى آف بكلي امي دست بي بكن سلطه هور بكن اش خود بر خارنا قراري را هندك كز جي سلطه چي دكن هندك كز جي مرقه چي دكن ما خواست ام سلطه جي چي كن و مرقه جي عيني دمي دا چي بكن امين ها دست بي بكن سلطه هور كن اش خود جبو سلطه جي يعني امي سلطه جور بجور تي چي كرن سلطه خيار و بعجان تي چي كرن خس و بعجان تي چي كرن
ای قرنبیطا تی چیکرن هر کسک تشتگی چه دیکش خو امینها ای خیار و بعجان و بغدونس چه بکن ولی تماشاوانین هیجا اش خو ما گوتبو امی سلطه خیار و بعجان و بغدونس چه بکن جبو ویجی يعني جبو سلطه جي سير جي رادوي و خيار و بعجان و بغدونس و بيبرا هورة و خوية و نعناع و يا هري مهم جي زيتا زيتونة جبو سلطه ام بكارتينن نظام بلكي هندك هرم بكار ناينن امين هذا سبي بكن سيرا هور بكن اش خو سير هندك كاس هور دكن هندك كاس دكتن أزجي بالعادة دكتم بس في جاري زي هور بكم بخود شكرنا سلطه جي يعني هندك كاس حرسر يكسر زوقا خد شيدكي هندك كاس هور حزدكن هندك كاس قر حزدكن بخو السلطه قر هور دكم لي ارتا سر زوقا هر كاس چاو بخواسي وانا هور دكي بلي تماشاوانين هيجا اش خوش بو سلطه قاسي كيلوك خيار وكيلوك بعجان ما حاضر كري يعني اف بس از دبيجم وباغك جي بغدونزم امينها خيارة هوركن امينها دفج السلطه بردن ولي بنرن كاف دكلي وامي فجرن بلي تماشاوانين هيجا انها افامت كلي دفي ام برغوري تيكن بخو هندك نها آگره وی بلند بی حتی هندك دکله داویه دا امکانن آگره وی کیم بکن و دوی وی بگرن هامي جارك دن بالغوري بنرن انا هامي اغري ويكين بكن ودف بقر بلی تماشاوانین هیجا اشخو منها خيار خلاص کرن اما في والاكن والخارن بنيرن كخارن چاوابيه
ايش خونها با خارن حاضرة أما آگر بمرينن أما هنكي دبي جي بكرن والبندي بن حياة بتشكي كي خبردي وأما سلطة بردوام بكن. بليت ما شبانين هيجا إيش خوي منها برجان هور كرن خلاص كرن أما بغدون الجهور كن ودس بيبكن تبلي ويتيكن بخد شكرنا سلطة جي يعني حر هندك برنجي كي تشيدكي هندك جي تاني هور دكن وتبلاوي ناخني دا از تبلي دكميد يعني هندك هور دكن وديدن حر كسر كيفا خو تبلاوي دكي أمين هذا سبيبكن تبلاوي تيكن ما قلت بو النعناع بقاسي كفتشيكي أم دكار النعناع تيكن وبقاسي كفتشيكي خوي وكفتشيك بيبري هورة وبقاسي كاسك بجوجك زيتا زيتونة عميتيك شخو با سلطة حاضرة ما تبلي ويجي خستي وما حاضر كر جبوه تدي ما قوشت شي كلان دبو حاضر كربو امينها قوشت ناف زيتي دا بقلينن جبو ام داينن سرس بالغوري يعني هندا كاس ناقلينن جي بس از دخازم بقلينن اميد ناف زيتي دا نها قوشت بقلينن بليتا ما شبانن هيجا اشخو قوشت نها حاضرة اميد نها دس بيبكن وبقلينن جبو ام قوشت دناف زيتي دا بقليم قاسي تقدح زيت امي تيكن امينا ها زيتي داين سر اقر ناهنكي اقري وي بلند بحتى الزيت جرم بي وقت جرم بو بيفا امي قوش تيكن
نها دکارن گوشت جی داینن بروی بله تماشاوانین هجا ام لبنده بون حتی زیتا ما گرم ببی آنها زیت گرمه امی گوشت ایکن امی پیچکی کی صور بکن بله تماشاوانین هجا شخو گوشت واینا حاضر بویا امی آگره و ومرینن شخو تدی چیکرنا بلغوری امی به زیت هات چیکرن زیتا کو ما به گوشت قلاندی ام دکارن و زیتی والا ناف برغوری بکن ام نها دکارن برغورای تفجی بدن شخر راقلندنا گوشی تمام بو ام دکارن نها برغور باین بینن و والا بکن چی بینن گوشت چی داینن سر ما بقاسي رشك بجوجك أمي بيبر رش
برشینن سرداش خو يعني دا خازا من هر کس بیبری رش ناخی نافده سر گوشت از بیبره رش دکمیده اشخوا نها خارن حاضر بویه سلطه جی ما قلت بو حاضرة أمي نها دست بكن مرقيجي چه بكن ما قلت بو أمي مرقي چه بكن مرقة وسلطة وبرغل بله تماشاوانین هجا اشخو خارن ما حاضر کربو ما کتبو امی مرگجی چه بکن وای مرگجی حاضر بو امی آگر ومرینن اشخو چه کرنا مرگه یعنی هر هندک برنگی کی چه دکن هندک گوشت جهستیا دکن بخو من نخواست از گوشت جهستیا کم برا تب هستیا بی امکارن سر مرگیجی هندک بیبرارش براشینن سردا بله تماشاوانین هجا اشخو نها خارنامه حاضر بو عفیت و نوشیجان به حیا خلک کیدن ببینن دخیر و خاشیه ده